Pia o abusiafo ma mu nyina kwa ba sorry about sign e wa bebu mpichi mpini mpatrampa no kwa nchibi chibi ama enya kotwa abe na omo hye mrase mo binim enkan se volunteer fra kokwa na kokwa na volunteer fra yem ya no de enya na omo masem etine aso ba mi je adwan we mi se nifa so a eye evangelist set owusu ana mi ankasa me de hye eye Eric Kwaku Diodu atim asama de kronkron onye oso odi ni di hu ni bepim ne no oso odi ni di hu ni na so ba de unya hu sama 40 men se ni fa be kuma na so bi ni meti amene ni boy tipa na ye abebuo akansi every new ye ba perfect tv ni mi nua Diodu ana de be share na evangelist wa de o se asori ba me ba ha chin tine e be se busuafo de e be kakra e hye so na mabusuafo mutie bi munko so ni yachi ya bebu akansi evangelist and now you fast my review me pacha and only me share no timi me boy no cray it is bi na fa chire you mean you do me dey here let us say awrade adom ya do ba dey ase pacha katwanity makatate pacha na hu dey me dey here ma hu hwe ye na yen so dae ye no kure sempanimfo se selemienu hwe enwo ba oda fifi so na form me dey here na men kanjo se ensuo etwa kwan wo kwan etwa ensuo kwan eno oye pani ensuo fa woni muhuma nyina so apalewo me dey here ma men kanchiro se akwaduro nti na abo patupre odama ba so sa na te be men sinsu man sa no ham ma men kanchiro se apatupre se otufa free tumfa na obeduru abomosu no wa amosuum na obeduru ekoso no wa nkosoro na obeduru asamama no wa ansama na obeduru akobo so no wa ankobo so no obeduru osim no wa nsim no obeduru anyinam no otu ekosi atebubu anatebu ebubu piao yetio mini Diodu na me just abo apampansa da so amedu kosua na wankasa sleep na se odu kosua na wakohwana na se ne man no so na wankasa ne bi afri amen kan se pampansa da kuro no anso se wode na 90 ekohu akokọ a obutu kosua so a oyi atia akokọ ba tai net ya ba ne kumba eye no kure se akokọ ba tan kuro no a wanhweten so anema omubuada akọ obe woni so je besere eye no kure mpanimfo se akokọ oni asontem na so bonu ntumo a na ni so a no ana tie akọ hu traja tan no so jana me wache no hu kwase a waye ma men kancho se akokọ biebie wode na topa efra woye eno kure sana tie akokọ wo so se de kwa kantene de buya no me se ma men kancho se mpanimfo se kwa chiri ko da ko yansa no bi ba yesi wo popani owo mu a ko chichi so ni na ye pani na ko yansa no bi ba so me de hye wonye den obusu opani so so ahwehwe na se wo kwana so ama ahwe na se ba na ba hwe ma ba so obi amusa ahwe na men kanjo se wiase mu di wo to abon so a wotan wo yam o tete aduane boni ma yefo di e botwene ma wosa enu kure edisi ma men kanjo se temudifo asase dane amanfo ananafo ne didi so enu kure men kanjo se etianity so nkan kasa bonte so wo penko enu kure na wu nim se wiase mu nananom na tese ne na amafo abafra so wo wa dese afra so wa dese na men kanjo se ba yekoro ho yemfa homa emum sana tie ba ye so amakase ne tinyina enu kure edisi ma men kanjo se won hin a woti apaka mu se kasa wo no na me nam kwa ye bretuo mu nso wo hye mpaboa menye den piao wo hina woni ntam so no nko da enu kure me de hie ma men kanjo se sebio tafla che wo hin kwase a yenka na sem ene ode ne ntoma mu ajanan ekobegem ansa na be ho akwa nyansa fo de ka upani kwase ya minua ma men kanjo se wiase mu hin ebugu ma panimfo se ne woni mu asen wo mu obo wa so nkoto obo konkon so nkoto kronfo ebe dan ye enye me de hie ma men kanjo se ewiase mu dono ya yire memfia yire meto me de hie ehin na me ho memfa asem na wa do no so be da ne fi moto mu enu kure ye no kure me de hie ye boss tru mienu nso me de hie wo kanfo baako enu kure so bia so no wa titire dabi me de hie ma men kan kire wo se efie pani atakorata se wode ne ridie eka okoka ekwa wode ne ridie ene tuya kana makro ya wo pen ebinika tuni aka cheze na sije atie ne chese asakora na men kan kire se onipa nso onya bene ne nsa atwa ne ho ahia enu kure ko na men kan chese ko football bo wunu ani ma yem pass dabi eye no kure me de hie ma men kan kire se
abe we baby abeto bia me de tie ye mpoye mu ampa aben so beto fo ne physical na soso no kura ma me kan cho se akokon betebete oni no odi abe o wi asmoje sa ade mo fo ne to kokon nim ma me kan cho se akokon akofa na se ba e me edi na kogina nana ne nimpanimfo anim wo gina nana eni nimpanimfo anim no wo bu nipa ye o to to mu afri wan fi abo bia do sa de so osua preku ma me kan cho se akokon kro no a utimi nko atopa akansie na wunyi akokon emfirim David atopa akansie na mo ye yanko okokote itu kwai na so okoto se preko suna do so a wonye ne pa bi se ni busuani ya se mo mpanimfo se wo wadaje a na wudwale pleku wonya daje so a wonya bayi enokura me dihye ma men kan jiro se wi ase mu di o chiri wo no so wo sawasa wo tia ne pa e pefe tie nyo so be ko na manche kromo so na papai minua nia wonam kwa so ba ne ye bo kontene ko hwe ne nye de wa ba bedu agro ba fie so ye fie bontin ku hia no kwai ania de wa brɛ no so woni ne ben rescue enokura na tie obi nche wo se obi ntimi situro de matoa obi nso ntira kwala nyame enokura amfra woni magare kwade nyere furu so me dise ma men kan kire se dua akua ni suo obebre ene mi ehu na ho ofe na tie dwama anfo so ni buto kwa mu me dise ma men kan kire se senka opekataban ensi a na mi num senkuto wo ye de se kronkron odi ade e ma ne yeye ensu abo nkyere nkuto da ba bi a wo sere wonim se won so wie bo mo anane ya si mu di ade wo no onu no odi na nya de komode no da bi da wota chana so sebe mpere sa wota chana so antimi ankyera nya no yetem dika no mutu ne mo ne ho sentra empanimfo se de ofuru duapa no ne ne epia ne to nyi se nyina ne yejanka nyi se nyina ne yejanka boko se yire bapani ni asen me disi ye ma men kan jo se aboa opremri angasa wasi na wotu bia wo benye ya konti woni bi wo nyini kuntunkure enwu hoda da no ma men kan jo se atwemi no eburu awiyo enokure opremri kuro no a ne ba so wo yiniti ensutobra yebunu sunsun pobre enokure sana tie susun sana so kwan mane yamahunu ma men kan jo se wo de abro ebo atonko nso a wo premri otu wo so enokure ma men kan je uchimre chikusi okoye de wesie so wo de ajanan nso ebo tirimode nso a opremri pamo wo so di wo free so atie hwe wo de enfamada de kosama de kwasama do ampa me dise ma men kan jo se abo wo tireben wasisenka enipa din na ma ne ye nipa nko no nko ye bia enokure nko bedi ochire ni oben die wo hwe ntia hwe ase wo yamfa bi katenten ko na yase me dise ma men kan kire wo se adukuro mu konko wo se ho botwene a wo se wo sa ampa yo bi kura ne bone twene ma no so tie osa ben man susu mansa no ham na wo num se ntuntum wo abufuo na me edi kuma adukuro mu konko antuntum kro ya odi adi bone so ka kampa so ene na du hwie ena mo wansane etum ni kawo kwayem edie nyina betene de ya soduro enokure dise ma men kan kire wo se ka kire no se emuaduma nyina boga wompo ano a mpa abo tontom wonko bi sana tie asem so abo emu nyina so tumi kan so ntwe nko tumi kan so obodam asem aba ye no kure me de hye ma men kan kire wo se pete mu asase wo we na hokwa abo na ntwe ya abo na ntwe ya wosini sunu enkwase sunu nam da nyankwase na asase nso se eduru afu a ye frɛ ne esie ye enokure ye de odu minya ma men kan kire se enum kankan ene se pronya sama kaka de o masem ma men kire wo se esie mu da kwan a abo bi ewura mu bi esiesu bon nyina boku siesu nenimu ene esie nso eni kaja ya na eni aseda wode wutwi siesu a opekwa ya na de wutwi siesu kokwa ya de wutwi siesu ma men kan kire se ewisie nko anso na onim asase mu kwan efie bi enso na enwu sie firi ma ejani mu me di sie de wo pem ni kuntu wo ko taase no no wo di odi sie wo so kuntu di obenyo na mo de obekua mu enokure ya asem no ma me wiase mu ma men kan kire se abodise tu ha obeto ani ntu enokure ma men kan kire edue firi tiri obeto wagise ma wonyina wotum pasa eya no kure me di sie entasuo ntu adikan kan so edi entasuo na dudu ano entasuo nko so nanti o no kure me di sie wudu tu abonso a wotayem manum nsuo na ka so mo no nti basa mansa di nti na di esupa no a me di sie ma men kan kire se kan kabi
so when you no wu a ojankawa abonka kamikure ya na mubu nso a won tan apache ma menkanchi o se na ba kun bu a won tan apache da bi won tan apache ma menkanchi o se wo kowinsani nso na dwapade ebia ne ntoa ebi ka ho ohia obotom to wache okurum kwai adie no ma menkanchi o se ne toa ho nso ne ye pirinwanam obi enu kwai a wansan ofro ka ma menkanchi o se okrama nam wo ho a yemfa emane ene je tigali comfort ata wo ba se mu eso mi le tire mo ati minia diodu ye ni agege comfort so mentiri ma ye de ke jana na nko ne bodam nyina ye pe na wuti we enye sisie ne ye wo amene wo che ma na wu bum e obere ko ye pa mo ye yi ba men ga je se ku ye mo ka tire no enye mo tie di so so nyon ko sa sabon sama wo kwa chacha no kure me desie nye wo yiwu no on felo so obepa witiri ho enukure o kwa ko yiwuti wo yete wa asete wo hia hwe bia bi afa di bi na wo kwa yiwuti wusi wuti sa yente so na sabi ode na problem apanzo ono zo wanya dan I get down of fa di hey what's the name of my pano yes yo kwa nyam dai o kwa den dia fa we dis yenko ma me kan tell say do na sasa mo nsam ni atwe mpreja no hu mo tie oburusu jani ma me kan tell so bi tumire e be chewo a onso chiri kisi ka chani frisi o mo nyine frisi e nukure ma me kan tell say tintin to tie to ya nam sane e fa dwene ma me kan tell say ye ka esie mo hine a ye nya enkanka e me mesi akokọ enukure abokokyo wo se yemfa mumpe no ne ho nye fa so nam de e de ne kwa ye de yi ma menkanchi o se aboa afinchi aboa adada ntuma yi ai wasi nya ye ena ententam nso ye apia wo bushamu mo nsama makansi foi esenda man si wo kwan si omunya ya ahwe de ni sa na mpani si ye kase dobidi a na obidi akodo asiya evangelist ena wotumi nsene fai ena bewura Eric Diodu ena bushien bai omo ya nkrofo ma bin abebu si e ka omo a ebebu omu gina kire wo yenye so a eyo omo a abusia bo nsem kese e be sen hia bi e pia o